wasungika kwisira Facebook Miriam Bidya kasia ikule yako ni kana umanyeka na wena kansa ya nono waile kuona dalili tasieba no sio tutungilela lotu yo tuwetie no ida nawe ndio tuino ane kutungilela ngi no wende no no awareness yes no ni awareness to sio kelelenge otu asenda dalili sia kansa ya nondo ni kana number 1 ni kuiwa wimbu nondoni ukethe awa amekwata nendo sinu kuwa bena wimbu either any part of nondo yo ze round kana kuno ethionza kwa thani kwata nukuwa bena chao bena wimbu number 2 ethe andu kuonja kana wa bibila your nipple yalete kwithia yumia anything so if you are not breastfeeding lela wa bina nipple yaku ukethe anu kwa na yumia kibu kana ne kumia nza kame kana ne kumia iya and you are not breastfeeding it's no either in the need ya cancer number 3 nipple infection kana ka nipple kana ka part kana siana sionga bandu wa withe kasisembe ukethe ani kali kana nzeni isu ni otu ita nipple infection isu pia ni sign ya cancer sign nyingine kana the skin ya enondo ukethe ani ya sense ni kale sungwa ila tuita kwa lugha ya Kisungu pure the orange ndola isungwa ithe ai rough ukethe skin ya nondo isu ni kala that rough that is also a sign of cancer we either mundona either of these symptoms no sio ku kasibitali kana ukethe awena ulceration kana kita unondoni utakwelwa bala chumete na wimbusu ukethe ani wende na kuneneba andu ba kuniba kana unexpected weight loss kilo sia kusiamwe nisiende na kuthea na kitumi utatona kuelesia those are some of the signs mukai kuma ya dhie akulete